Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya Kabul ka machine ka balas snacker pang ka bakham scam kham step kham klan bat baduna bam umpnyang phone hagini gi number khandai hinyo saw not lai san lani khandai hinriu iwei san prasau hinyo san hinyo State President Jongka National People's Party ubak Preston dan Song bolong ru sembut Menteri Rangba ka jela belahir sekesna wapung ban pan jingkersian nak bentau kertong Jongka Party ubak Pasmon Dakhar wiakhun namus nyang rangat constituency ha ka election Syaka Janja Hills Autonomous District Council. Habakran ngani ka jingalang ba Preston loong ba ubak Pasmon Dakhar udai khun trai Jongka Snong wapung bat uang ru ba haka arpasau trik urumpang arja pesan kabadai ke sengi nyobut kum unong elam jong NPP kwa bani i ba khandai pesan nak 4% kipat ba kin tap ya ka vote coba Pasmon kakot ha kakot long live ha kakot long live Minister kanto na President State President ng Meghalaya Mr. Peter Pagba waro negasin wanong kong ya dang ya gini ka election campaign yung mapasmon ka agan ka tnong wakha kwa panda ya o hawa pung score neni wan de usdang ulay chadiwi gibi tuan kisnong wa persnyaw ya ka kubor ni menta ka election MDC wa arhajar arhosan man ha arhawi dari February uni bunai udah de bakla he yung o ime usaw si kang kisnong hangting abartay emeting bakla ane em di perubahan brainwash ya o plan no gamtu kenang wa o feel karai kena kediakut kam gador batno muskor the wala PCC ne wa katno pung ka mprago ya terligo sa gawila ang ya ki kena kanro yang katno pung skor ki wa chong kha sa bar tno hawan em ya tno makau ham thong la pun si ya katno yung i heparu em kam katno yung i sa sisenu Colombia ko subject ki wan ki khon nga sunong pung skor lara chong khabi sewan le garpa ja pi ham kuntup ya ga imlang sa lang yang nga sunong pung skor yo ki ma kete sa to ya kadar the sa to bi wa ko pung skor man nga ga jo hi ya ko wa ide pambagi kam ko sunong imta di labor story wadi mondor lang kunci cenong waya tercani ya unu kandidat waya monang ke cenong terpang ya player ya waya he yang party we betul sir President Song omanle deputy chief minister yang governor Meghalaya manle yang sibuk presiden dengan NPP apa Meghalaya Presiden sir papi dapat ke por bakal dong pi bawan campaign election nemta jonga sponsor bapi ay por the bond di por madalay maklam hosket ngahini yuyo ong nga mem kwa open snow de nga hi ka mo de nga skemo you have seen da pasnya pi do ha chno tao ada kullense dong hapo ko si euro ko wi pasaki bidam to ongwa masong tam de bagay tin ongwa chukam ndai namai kami live station na yobi ki dak khaktiyonga hendrei ne singi midan med wano kumsnyawa pi bo pi jigerpat nato nam seno kusnawa pi em ngada mesin ya cha em dem sin jaine em dem sin brom kileng em dem sin chine pengan bakam ngar chine api heni por nga to chine api neba lamba ni chine api penpoi pinga chakatong hosket hapayo lampon bahagi kam jam bulang sa
udang anur pendek. Jadi kawang lepas kam sistem bekerja impor. Lewat bagaimana sistem lepas cong lambai kam. Jadi lagi lepas sistem terlalu bit baik macam bingar tem. Tadi video you lagi lepas tem macam bingar tem. Jadi impor nakwa le. Orang bagi kam macam pada bawa hari temar. Nang bagi di hati kajaro pada dah apa macam si. Wala cipi, masnya mana pi. Wah pan biang pi, sajisin macam kercan. Wah hetam, kamtam, ini oleh, deba. Nang bon ikam ijam, nang bon ikam, nang pesnyao, hapo kacang, hapo kacang, hapo kacang siapa ubi. Mongodo hani kacang hapo skor. Ada yang kalau, apa merabat tu, apa mana? Musnyang, mulang, musnyang rim, dom cai ramat mau tu. Awaro ada isong. Em kedua tu yang wang anudo benda ikam. Hendai, nang dau. Walaupun cakap ngah, jadi dugi wow penting yang saya sen nongkit kami, jadi betul MBC, MBC. Ini por, anggota betul sen, wang asyik mo, wapi, kiman bay, kiman pag, kontrol load yang apa mesti dengan potensi. Biar saya sen biang jika cakap pura, yang nambah jika cakap pi, upah cakap cong, hosket, miulan, jika nak ngawan ni, maaf yang ham try nga ham nyam thao ji bakla nga kana mano kamu buina orang dang em hajing nalti yang ni politics ma nga ham so not nga hande don ya em lang wi puj bi opor ya emi ka chan bi tapi haga simbol yang kot haga arbitrik braar nebenta tapi do mta nga hande nebenta roy par song thao roy par im lang sa yung imlang salang yung duk kesuk yung kuktir sejiriang awas kiat nga api nga day le awirap kali koriboriya sagiwa sagi lumbiang ndai cha lat nga awirap jibon ndai kawang pi nang baga jing charpi nang yop tin nang yop nerakti jet benga sagi tegi yang lobsem demta yogi tegi bakku dengan ini por wa kamu klamoser ya usir betul song ubang dibicim serongi. Wah, tapon ikam muda dekat paro dengan kamu MBC, hosket kau baik ngah tahu MLA yang itu UDP, Henry ngah mana kau semen UDP nak kiret. Tang Henry kecingger ku cipon saya nak sarkar UDP, nak state government. Lepas le, teman ngah mana kau parti yang ki, Henry bon bah kikam kijam wadarab ki tasniam ki nang bang skim sarkar government Meghalaya sangat senang tahu siapa sirok kopi. Ngai le rasiki bi borok senang tahu, lalu payung kalau barang itu senang tahu per yo ki skim nang sarkar nang bang jinal tio sa government Meghalaya. Oh sikit ngarang bon bau ane kamu MC mio uras skim bon siai ane kali korban ira. Emle wa jom dulai sa government wa nang bagi hai parti sir bahawa ini jadi sir ina I yang ini surat balas ni bulan datang hasnong jadi sir haporo kitong kita hapo kada si sir hapo ka ar sedangan kada si kabon sir ke surat kelas new sir nang ta daw nga terpat sir ladiba wa pin ay ni kita juga ku nang sokal bi bana sokal jungi ban yo yang ini surat kanang pagpeba suk balik berwan Repang kau ni joni tiba surat bagi bukan minister balas new plan minister ni par minister ba syaklat ban sama sir ban ai tiga ku nta ba nta tiga sen mar gede ro gal kesuya di blok ro ada dah ni mar gede surat ni ya kami juksong ni ada gede surat ya bon di juksong santik bon di juksong ya ni surat sir terkumta sen kerpat jo sir sama sir ba pin ai dan ni gede surat de makwa ni pol wah, dah kamu senyap usir. Yo tidak saru irapi. Wah, ham do juga men. Untuk orang waktu nak pun ada. Dah nu song tahu. Wah, pokok singa. Waktu nak ada song tisken. Senyap apa? Wecem, wanga. Mandek ni kam. Nang yolal ti biangi. Diwa tip langi. Nang yo itu juga ku. Nang sokar. Kamu baik pak. Sokar ni. Kamu ada. Salesnem. Dah emgo pura. Sa les nem emgo pura. Don chimna I ni kabu. Don chimna I dengan ku. Don chimna I jimaya. Pasakar diwa wanbi ke chanang. Ya diwa emlang pini por. We kulok kujor ke chan dengan parti ni bi. Nang yo wanda dengan ku. Am tengah biok la motel.
wa sesien bo bi jingal pan pajur was na ba bi e nga jingal chan sai sin biang na stong ta nga kam ju le lo ko job bo wan wa pen chong chi de ni la chen do ni ten blai ko do bi e pi la ga men ga par ko e kiao e pi na nga chai we bi ga khan ba dai orang ye bi un pas na to pun sau ya khut ki lo ko job slok ki lo ko job ko wan biang ha jo party ha jo cha ko se bol ni dang yo po yo tom yo le ba le bit lem ta bi bo lang do ni ten e play do ni ten plasibon si jargo Siapang ke subjek jong ke election ngatrai ngim dadon kamsu bandaya batai namar ba ke election ngiju yamat lakbun teli ki postnem na kawai ke sansnem sya kawai pat ke sansnem nre ke bangak syukwa banwan hangne kalong tang na kawai ke daw bat kata kalong Kumu state president bat kerpat rit ia pi barok kani ka constituency musniang rengat baping singau bahang ban ai ka jingjok yau kertong jok ka parti NPP knang ba sai sin pat inyo ban thau ya ka executive committee hante hapo ka Jante Hills District Council hapo Jawai ngatharai kum kajing petkan maulang ya pi barok ka parti NPP kalayalam ya ka sorkar nadu u arhajar khatra ter hadu kani ka klipmat ka bamenta bad habang yalam ya ka sorkar hadu kani ka ski ka bamenta yo I ya kidak kishin kiba keleng saudong jong ka constituency jong pi bat keleng saudong jong ke jela megala ajungi ngilala ban wanra ya ka jingkela batru ya karoi kapa kanuksa ka babhatam na kabenta jong pi hangne hapo ka constituency jong pi bat khamtam ya kane ka snong wapung borokawe ka jingyo jong pi ya ka block headquarter hamne ha ka snong jong pi klade ka purom ka bakrau bat ka jingkerhu ya ka snong borokawe hakapor bangabat mga ya ka senardi hakapor bedang long chief minister Dr. Mukul Sama Hadijin siya ngila notify ngila permit dia bodar ba ka block headquarter na clear yat nginbu no hangne po wapung tip ma kadon ko politics ka baswa ka election kensan kira no syatay siya po lumsnong na try piatip lod bro Kensan mi ke notification ka ba om ba ya kani ka block nangne na wapung nginbu no hangtay halumsno batay day tat en ngami day nakadaw jong kani ka daw ba kadawsan ka ba ipen kela kat ya kata ka odar ka ba mga ba pet ya kasinadi department but ngidaya sorbe bahaya ketika cakala itnat labian bat mangai waong peya kata caka PI naga borsnong soba na wajah sim sikin karo IA ya ketika caka kenang bangin penbit penbiang bahkan long ka block headquarter dengar ngamino melejoin no sa ka NPP da ka jingerap ublay try kena ni jerong ngijok bat ngiyo mantau ka sorkar ndai tang bagi tau ka sorkar ngiyo ruh ya ka ban wanra biang ya kan ka block headquarter hangne ya ko ya ko habang yo sngau menen ngi dam kren baro plan ba pasmon dekar udai ukun trai jong kawapung udai ukun trai jong kawapung tengam tharai habau de huntrai long kumanga nawaken kesnong jong nawaken ngani tu ya pi nadu bangasdang yang election nengko kaju ngalong kumale jong ba pasmon
Kebenengkong ngadai ban hier ban kanba selection nasional lajo. Nang tanga saya keleng saudong di snong habo konstituensi. Tengios ngeu meneu ba pasmon ru ulong punta. Ke public meeting kebenengkong usdang nala rempe. Nala ying lajo. Na utendai sopet. Jong imei ipa. Bat une urang ba ngakermen skem. Unang pendon burom ya kani kesnong ke jopi berokoi. Te bangak kabangakwa ban ong kolong nam tharai su benang don kam. Banda kerpat kerpon kade ka kamram jompi. Kipai ba nong song snong. Kade ka kamram jompi wat kinong sensyar snong ru. Habadon ukun lajong upersa lajong. Balai bangin kelet yau. Dia kata ke Bang Amut ban ong pila yo ru ia kaneka block headquarter. Nang ta ke bab kamslu tenat susu nakaliang jong ka sorkar hapo ka jelam jong ka NPP. Pila yo ru ia ka center ban yale ia ka exam. Naskau burom ia ka borsdong. Kabom kwa ban pentut ia ki kun samla jongi ke bayale ia ke exam matric ban pelong ia ke deka public meeting le deka campaign election sajan joka school ba jongki ban undai ta kata kalong ru ka jingsuk ka jingker khu ka bakrau bakini ke area baro na ki kena school kila banwan hangne hapo wapung na kebentaban yale ya ka final exam matric ke jengki. Manu ba ay ya kata? Ay ka sorkar lengbajo ka parti NPP. Ngalayo ay ka estimate jong ka to ka internal road lengbau MDC jompi. Ladang ayo iba pikros kendai % ngan ay sanction na wood. Ladang yo kata terhapun setijai. Ngakwa badyo i hakar soterik kendai % kinong teput hang ni kidai ban tep sya ubah pasmon nang tang yo i ki media man kini ki kendiat sengi o kejingi berngem kejingi bersit ki kemosnong bertau ngono ki keren su hanangin le syakaan ngin le ana siyeng le sireng sa ngam tip hitip na pimtip baka diskausil ka don kaan ka basket bakinong tawaan kidai jong ubah pasmon ka executive committee ka bor bat ka ikhtiar jong ka ansnong gani ka baklain hado kata-kata ngatray kipat ba nong song snong lada don mano-mano na kilong ying kibayad persya iya ka ansnong kan mau ba kalong kabae tan ya kipukum kita bijak long ye ngakan mau mengiesnong wakhen larka om kai borsnong la penbena usordar leni urang basnong leni wahesnong baka komiti snong kelarai bahakata kaside ban kamsnong mbit uwero ban lejing lej syaba ngan ya tu ya pingi juburom ya kata ka ansno haduk kata ni burom ya ka ansno bat kan nongrem jo ka diskausil kalong bat pen scam ya ki doloy ya ki wahesno kata ka dei ka bor ka baka diskausil kala Tengah ong ya pi gitu giba penting giba pensmit buat jukus lain ngeladap keren ya kata hantai hasor selom nak hati kata kan mulai tang dorbatang syak bergen mana bergen ki political party nganga ong ya pi kan ne kap juk ka pemerintah hadin jungu ar hajar ar pulai ngai ka don ka jingkela ka bai isir kai Pai ba kim bisa bat kim yen rang ba
I kumba kata ka riti ke dostur. I kumba kata ka bor ka ikhtiar. Nado ka bor jong udoloy. Ka bor jong ki wahesno. I kumba kan satuan siya. Tengah kwa ban keren ya kani ka nakabasa. What thing what's me yat hagaledi kabade. Bat ka borsdom kumbang ong pi wat mangaru bolong deputi CM nganem not ban yat persya. Ngang ong pi ngapoy snong lajong. Ban long meeting ka bangot lakum dukum nurus tayo suang ngadapan ni bodar. Ngadaong ya ke borsdom jong awal ang day try snong. Toy perkat lang long ne mangan pelong jialang. Kabiang na kabiang pisko kumno pi kinong sensar snong kinong perja snong. Lada kiki om hakata kaski temlaj pi badu nilaj pat hakata kaski ngong pi katar melahut. Ngong kano ka babit ka babiang ya ka borsnong namar pitip ha mapi hapo ka snong. Ya ka suk ka sain ya ka syongskan ka syongsuk. Mano bukit kit ka borsno. Tenaka takadaw nga ong pi kat mga to babat ya papulit kan di putusiem. Ngong pi ngamla ban yaj laj lanu. Ya kajing penyaj be jing penyaj enti jong ki borsno ki bortau. Ngi balikan bas election gata ngong pi ngasansi rusing laya election. Ngimla balikan bas election claim yo ka NOC na ka borsno. Ka model code of conduct niya to EP. Kabaka issue ka election commission lani mangi ka sarkar hakabiday bat ka election MDC. Ngipha siya ka borsnong tamba ki borsnong ki penjanay suju ikata. Nemdon bala banjay lay. Piyay lay lak lumar kasno. Piyaj lak ladu kasyong sup kasyong sngan. Nganya to ipi sisen ngale yalap election jangte ya Mizoram. Yalay sete sa Mizoram. Lada ka baklay mat dew arhajar kat kendai. Nakabenta ka election MLA. Namar ka model code of conduct kaladon ter kabakai ke election commission bam pimla bale kumta pide baniyay kumta an nga poy hangte nga sa lais ngi po Mizoram malikan bas geleng-geleng ngani to ipi ka ba kampla kalomba ngalor kata ka model code of conduct ka bangiyo kopi di political party barok kiyo kita ade ka kopi ka ba penni ka mizo sinot sakawe ko kopi ka ay ba nalor kita kikendon balabu ka election commission bu sa kasinot ba candidate umla ban pelong jelang klaim da pelong jing tuai suai berkat pingiru kata umla habong umla kamut umlong umla klaim da pelong jing tuai suai ba pin pelong ya election urom lo je kata indon uwero yo piom kita ki parti political parti piom ke kongres ke BJP barok habut renti ya kata kabaar naka election commission kaong tang haduk kendai beji menbin bala ban pelong ya kejingelang pat bat badai bat betkut no na kami so sinot kaong tang hadu unyaw siteng katakaan ibut ya katakaan bat baro kibakan bas kihap penkut hapo kapor unyaw siteng
Ladaya persyang man kli ila banong te balay baka ya tungko aplengaan jong election commission bakaan jong kata kamiso sinot ngan itu ya pi nga persyang man kli pe yo ki let ki parti ki wei siapa kot tu nem tai yong labon ba ki balay syakut labon ba ki balay amdon bala namar ki kamtip ha maki kitip om tang syuk da kasno regitip wat yakit liwi bro kitip ya uwei pakawei kinong soksno kinong tepbut hakate gejela na kata-kata kila sngau tolot balada palat ya kat nyau siteng kala banjia ka air bad hakabakado wat kata board peniat election nanti na Delhi ka election commission ro kaya menjur lang wat kaan kakut ro kaya menjur lang ya kata kajing penbe dia kata ka bangakwa ban ong ya phi kilom keme kilom pa ki kun samla mangi hakni ngasau tenat haying jomu kandidat badon burom jomi dengan try playo ilut ye kita ki aka barok ban ki jingkren jong gibreu ka social media nga ong ye pi ka bala share thai ba ka jingkeno ya ka jing lute ka banglong su ban ye kren ngayo i badon ki bangai gru kamtam ki khun samla tang sialap kana ubreu sepaka subjek jaj benreu aninga i kum ka eryong aringet ayure ka ba i ko manokan rat lut khat wat iya kaying de wilat bu teka ka ba ong iya pi hang ni kolong kan mau bah habang ikren sepaka subjek pedeng jong ka jaj benreu ngide banti suana trai mla ban ong bakata ka jaj benreu ka sedang na clear ding kamla along kata lanu haba om jaj benreu nginya pechwa ya uten riding ladangi mio ban ai ngimla ban aisbo ya uten riding ken mau bha unnemi sla lano mereka juk ke bementa ki don ki bapenslu thuk bakla kerteng jaj benreu dei tang ka slading tam supe uler kamtam yiki slading gibayam haplut atak klai dengan ongi pito daya perkat sani ya kini namar kani ke subjek karung bah hakikun samla dan syuong namar bahana ba pimyo kam pimyo jam ngaong ya pi ngi nakaliang jo ke sorkar ki ba bon ba ki program ki bangi penkre iki kun samla ki training yung ka skill development training ke bagi let man ke district hado ka block headquarter phi kamtam ke nong pripai ba nang ni kane ka block headquarter jubi ka don ni let ye kendo ye ki video kin batai ye ki scheme ki ba pero kin batai ru ye ka training ka ba pero bagi kun samla kila ban yok bat hadin jo ka training ka don ru ka scheme ka bangi ka sarkar gila ban ya rap na kementa job hi ki bala dep ban lay ya kata ka training hangre wat ju shus ngam tang ye ki kentin ki bomdon nong rim ban ong baka sarkar kam perkhat lem ye ki kon samla balai mangi mentangan itu bidang kendiat dang kendiat tayo ngidang punkut ya kato kam megala games hantai hapok wa ya jer balegi pelong ya ketuk megalaya games kan yo tu pi bagi kwa ban yo ban pet ban yo i ki kun samla ki badon ka sap ka phong joki ha ki benda ki ba per jong kato ka sports activities ngau bandon kanu kecing huri hura gawai pa kawi ka snong hapok ka Jante Hills Disc Council lani hapok ka Khasils Disc Council bandon kanu ka kenrung ka kenram ha ka jing ya lek ban campaign ban canvas election hakaway pakaway kisnong namar mangiru nagtay naka secretariat naka sarkar ngila ay ka order baka day bandon ka jing ya trailang hapdeng kisnong
hapdeng ki political parties, but hapdeng ki independent candidate ru, habaki lek ya kaban pelong ya kajing pensyai pa ki lak ban lek kumta, nrei ki hapan burompat ya kaan kabala penbek kerpang lengba ki snong ki thau barok hakeleng sodong jong kari khasi bat kari jandia. Dia kata ka bangakwa ban ong ya pi kilong keme kilong kepanga ki kon samla ba e sngau bha kini ki mati ki ban nakaliang jong ni bat ka ba pilay sngau ru ka banga ong kam tam kat ka blok headquarter ka ni snong wapung ngin pen subang ngin pen internet ngin pen phuk ngin pen pe jet ai ba uba paspon dekat unlong ka jingking nang ne na ka constituency jongpi na ka ne ka snong go jongpi ka jingking ka baya jan bat u chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister ka baya jan bat u deputy chief minister nang ne na ka thanjang tiaru uba sngobha ka baya jan bat ka office jong ka secretariat khnang ba unwanted jingkang nangi ya ka jing don kam ya ki jing don kam barok kiba ki pait ba jong ka constituency ka kbi lenti dengan kerpat na kata daw ya pi kum ki pait ba nong kersan ba e ya ki long keme ya ki long kipa ya ki kun samla ba e ngau bha ngata kerpat ret ai ya ka jing kersan jong pi ka bapura mendai tak ada konstruksi jom hitong ini pensyai ingin penpau pa hakeleng saudong jom kan ke Jati Hills District Council bakapur kaladai bangin ai ka jing kersan ga bapura ya ka parti NPP bat ka jing syak krenben ka jing syak keno ka balai hujat ka balai bosket mentah mano babyo isu di mobile barok ayo ilot ke mobile mana mari rung ya thu iwe lo kumeyong ni ku ba prostun ye kendo nokong mat phimar khmat regi ya kandur jong pi tah ying set jarung ayo i nga po jing thia rang ayo i hakap rasong kai rung ayo i suka dah baya suba prostun kasin nokong mentayo ai kulai itai national game hangtei hapok karin dia ba nakaliang ke sarkar ban penslur ki kon samna ki badon ka sap ka pong ki benta baper ban penslur ki babung kita kino ki bayok medal ngilarai ru bangin ai ka kam sarkar ya ki baleng rai kata ngamarngi ya pi ki kon samla kabasir kei pat kolomba ki kon samla ngai kim kwa ban tre sitom syukwa betan batia bakan wanhi kata kakam ban wanhi kata kaspa aku sanok la ban lo ngi hak tre sitom wat ko ki kon samla ngai ka babon ba ki kon samla menta ngakan mau ngi menta ndak syia dep ko we ka written exam hante hapo DSC ko masaus pa san putuli ka lai ka post DSC hante hapo is ka sales DC office kibabun ba kibawan siya ngate ko ba prostun kusar ko yung problem sa banay kamay jang mo balik ko ni apply mo ya katukakam kabala arong tayo lemba ka DSC hangte po DC office okay o gimtin kung kumno kum sa gimtin niladem arong tayo nang tahakim mobile ro ki social media nilapang kung balik himya page yung gimtin ngong pimtip kumno bilang metan banyak page di sosial media kejing baik beliau ani biya baik beliau pada tu biya tiplut au biya komen tak show drondur mula bro ku prostun ni ani me kena di komen ho ku prostun buka berkat mabigum kata ngong ko kon samla kendit benreu what lapit yo piece of shit ya kita ki breu ki bakwa ban prinklik ban prinkle ya pi lembaki social media klem tip chupat banuhat hak social media
Yaki kubur laikam mangilap hak lembaga sosial media tambam dan bapet. Lapit ban petang ya ka kolom. Jong kejing ya ben ya ko. Kalong mo kata. Ko kik be kik pa kikon samlang asau ban ong. To ya pikir bah. Naman bagi program ki skim jo ka sarkar matang ong pi. Kiba bon jaj kiba bon serta. Kata ka SSG na betaki long kami ngaptip sene kan no portali kan ajar tali biadon. Nega office ki district. Da ki hajar tali ki SSG ki don. Hakabaki ki long kami ki don showut kan armut ki tau ki SSG. Bat nangta nakaliang ke sarkar ki ay ka jingarap gi ong ya kata ka capital fund tang ya kakam. Bat hade nang tangi penbut padero ya ki scheme ki bingila roban ay lemba kalun. Nyaw po persen kadek subsidi but life po persen kadek kalun. Bat kalun ro ndai kasut ke bahe ndai kasut ke batang si persen na persen. Dia kata mat saya gabun gimtip. Dengan dia tu ya pi. Hidai ki badon bok bapidon ka blok hang ne halau ye. To pendon kam ya kane ka blok ka jompi. Lek keli naki video naki officers ki batrei hak tu kin saya tu ya pi ko makalong. Di babon serta ki skim jingerap. Kikon samla mentang ong pi ngai ki babon bahanak de nari jantia jongi ki badon sap ban sna film ban penmi film ki badon sap hakar wangai kasio ki taru ki skim ki don ki bingi ai nang komta ki kon samla ki badon ye kasap kapong tenaka ta kadau nga kwa ban ong ye pi hakane kapon sngau bha ya trelang batngi ka parti NPP wat lang isya nyau ben isya keren hadu kata rengin nang yang scam triang ban wanra iya ka jingkela ka bapaka ban wanra ru iya ka roy kapar bat khamtam ban wanra ya ka jingkerku na kementaki kon samla kentei bat senrang kibat don kasap kapong bat ru kibala ya ka ban long kibriu kibalak ban pendon burom ya kasnong katau ya kari kajaj penriu bat ya kajelam ikala jongi barok lui dengan kuak syuk banda buntit saya sisin pat ngakerpat ya pi iwei bapin skau bha ya kaban ai kajing kersan kabapura ya uneu reurang ba ubadeu sitting FGC jompi Batru kandidat jong ke parti NPP sasisit pat bain yo ia ke jingjob ka badon buruk bat ngangek skem lamba ke jingjob ke jong uneu rangba oba pasmon dekat unang penyajan susu bat ka tengkong ying jong ke government bat pi ki paj ba jong ka musniang rengat constituency